ka jingi bat ya ka kerdan bahenrio bat wakat ar nap deng ki basakmat jong result examen higher secondary school living certificate SS&CC art stream bat ka secondary school living certificate SSLC mentau snam nak result balapan benar dag Meghalaya Board of School Education empos hak step jong ka arpusau tu jembang arja arpusau kala long ka jingman bat ka jing sarong ya ka Sngew Boys Higher Secondary School Sohra bat ka than hi brok away ya ka kerdan bahenrio jong ka examen SS&CC arts la yo ban bat do John Vianney Lyngdoh bola yo ban Kyrwoh South pa arpunyo marks kat baya ka kerdan ka bakhat arpat na ka result SSLC la yo khor do Jerimius pen kraw Majaw bola yo sanspa sanpusau marks kumta haka laitre ujellio arja arpusau ka Sohra United Sports Social and Cultural Club kala shim ya kalat ban pun ko buram kini ki arngot hakam raw principal ka Sngew Boys Higher Secondary School Sohra of Father Alphonsus Rongren hakaniga sngi nalor principal bat kini ki arngot ki samla puli lay don lang ru da ki noilam ka club baken thop yo ba PS nong kendri secretary uba CW Shabong u treasurer u babu E Sawian nong hikai ka school ki bahyeng jong ki arngot nalor ki wei pan nakaliang jong amo pa ta kani ka jing ai jemput ko buram jumpi menaka Sohra sport ngaiter ngangai mo pa ta kani ka jing ai yanga iki wer mo kanang penslur kanang pen bukan pendan kata men si mo bingin pojok thong om tang hagi mo tang kini ki komba la om tang kini ka jupulin ro ki sport dan gini kini ki pentamo ka jing ya le ki Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin, bat ka ayan la aikan diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam, kajing mat lani karukom syed yaki. Balehi banai kita. Kadon kawe kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya